yes nkuko bisanzwe rero hano rero turi muri studio za Cape Max TV aho tubazanira inkuru zitandukanye za buri cyumweru, every day, every weekend, time show business zitandukanye za buri munsi. Rero ni mu gatwiko nkuko bisanzwe rero, yes muri studio zacu rero abakunzi bacu tutabatindiye bagiye batwandikira badusaba niba twazabandikira cyangwa twabagezaho inkuru ay'umurwa wa Cape Town. Why Cape Town is the one of the city, umurwa ukunzwe cyane gusurwa na ba mukerarugendo bavuye impande n'impande. Yes rero nimucikwe mu kiganiro cyacu cya Cape Max TV yagiye kubagezaho kugira ngo rero mubashe gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nkuko mubizi, mumaze mukore subscribe kugira ngo mube update igihe cyose twaproduce inkuru yacu yabashe kubageraho. Uyu munsi turavuga Cape Town. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu umujyi wa Cape Town ukundwa gusurwa na ba mukerarugendo bavuye impande zose z'isi. Ngiye bagezaho inkuru rero nitwa JM cyangwa se Juda Manzi kuva muri studio za Cape Max TV nkaba ndetse n'umushakashatsi ku mbumbe dutuyemo. Mbese niki kidasanzwe uyu murwa uzwi mu izina rya Mother City cyangwa se City Boy ufite kurusha indi migi yose yo kw'isi? Ntucikwe, ni mu kiganiro cyacu mwateguriwe nanjye kandi nkaba ngiye kukibagezaho. Amazina yanjye nkuko bisanzwe nitwa Juda Manzi kuva muri Cape Max TV. Umurwa wa Cape Town ku batahazi niwo murwa wa mbere muri Afrika usurwa cyane na ba mukerarugendo. Uyu murwa wa Cape Town ni umwe mu migi ikomeye igize igihugu cya Afrika y'Epfo, uherereye hasi cyane ku ikarita ya Afrika, mbese niyo mpera y'umugabane wa Afrika. Nyuma ya Cape Town nta kindi gihugu wabona usibye inyanja ya Atlantic ndetse n'inyanja y'Abahinde ikikije uyu mujyi, kandi ikindi nuko Cape Town ikikijwe n'udusozi nyaburanga. Nabonye amoko menshi indimi zitandukanye ziza gusura uyu mujyi wa Cape Town kugera aho nibaza byinshi kuri uyu mujyi ugurumana. Nafashe urugendo maze nanjye mfata rutema ikirere maze nurukira ku kibuga cy'indege international cya Cape Town. Nyagera numvise ngeze mu yindi si. Nafashe urugendo maze ntangira ubushakashatsi. Cape Town niho hantu hatuwe n'abazungu cyane, mbese witegereje usanga n'abene igihugu b'Abanyafrika y'Epfo nabo ubwabo baza bikandagira kuza gutemberera uyu murwa wabo. Kuko muri benshi twaganiriye bambwiye yuko Cape Town atari iwabo, ahubwo iwabo ari muri za ntara zabo zindi bagenda bavamo. Bati ikindi Cape Town irahenze ntitwayishobora. Umujyi wa Cape Town ufite ibyiza byinshi nyaburanga birimo imirima ihinga umuvinyo, dore ko benshi bava mu Burayi baje gusoma ku muvinyo wa Cape Town. Byonyine guca mu murima w'umuvinyo biba biryoheye amaso. Imirima ihinga imivinyo cyangwa wine farms muri rw'icyongereza n'indi migi yitwa nka Stellenbosch. Uyu mujyi wa Stellenbosch uri mu birometero 55 ugiye hanze y'umurwa wa Cape Town. Aha bahinga cyane umuvinyo, usanga icupa ry'umuvinyo rigura amafaranga y'u Rwanda 2450. Nyuma ya Stellenbosch haza akandi gace kitwa gahinga umuvinyo kitwa Pare ndetse na Franschhoek. Ngutko uduce twa mbere dukomeye duhinga umuvinyo muri Cape Town, ndetse n'ubukungu bwa Cape Town bukaba bushingiye kuri uyu muvinyo. Ikindi gikurura ba mukerarugendo muri uyu murwa ugurumana wa Cape Town n'udusozi twiza tuzwi ku mazina ya Signal Hill, Lion Head ndetse na Table Mountain. Table Mountain abantu bahajya bagiye kurya umunyenga, mbese no kuvuga abantu bava hasi bazamuka hejuru ku gasongero ko musozi bakagenda mu gatebo. Reka dusozereze ahantu hane aba mukerarugendo batasubira iwabo batageze aho hantu muri Cape Town. Number 1 cyangwa se nimero ya mbere ni Waterfront, kabiri Clifton Beach, gatatu Thames Bay Beach, naho kane ni Long Street. Gusa icyo twababwira gato kuri Long Street niyo karitsiye ya mbere muri Afrika y'Epfo icuruzwamo uburaya hamwe n'abatinganyi. Reka tubabwire impamvu nyamukuru Cape Town ari umurwa w'abatinganyi. Mu gihe ibindi bihugu bya Afrika byanze gushyiraho itegeko ryemeza ko abahuje ibitsina bagomba gushakana, hano muri Afrika y'Epfo siko bimezeho. Bafashe iya mbere mu kubishumangira no kubyemeza, bityo abatinganye bo ku isi yose bimukira muri Afrika y'Epfo cyane cyane muri Cape Town. Ntago tuzi neza inyungu ibyishe inyuma, kuko ijambo ry'Imana ryo ryemeza yuko bene abo bakora ibi bikorwa by'ubutinganye birangira barimbutse.
ariko Cape Town nuwo murwa w'abatinganyi. Oh my god, kuki Cape Town ari umurwa w'abatinganyi? Umurwa w'abatinganyi cyangwa se umuryango wa LGBT mu magambo arambuye lesbian, gay, bisexuality and transgender, wo uharanira ko waba free mu bikorwa byabo, dore ko na leta ya Afrika y'Epfo yemera imyigaragambyo yabo maze bakajya mu muhanda bambaye ubusa. Green Point niko gace ahanini muri Cape Town buri mwaka biziza isabakuru y'abatinganyi ku isi, maze iyo umwaka ugeze bose bahurira aho hantu bakabyina, bakaririmba, bakishima. Abagabo babana n'abagore babana ndetse ingeri zose z'abatinganyi bagize LGBT, ariko majority cyangwa se majority y'aba batinganyi baba ari abazungu. Abirabura b'abatinganyi si benshi ugereranyije n'abazungu. Cape Town ku mugoroba uri kugenda ushobora guhura n'umuntu ukagira ngo ni umugore, naho ni umugabo uri kuri za mukorogo. Reka dusoreze ikiganiro cyacu hano, maze muzatwandikire mutubwire ibindi mushaka ko tubagezeho, kuko ibi byari incamake y'umurwa wa Cape Town. Murakoze cyane rero kutuba hafi mu makuru yacu buri munsi ndetse mu biganiro byacu. Yari JM kuva muri Cape Max TV.